Hello guys, ngasi su mayam na hendok thoi dong na khangna raba akhoi gi vidyut haidwa tare ko mayam na dum loina khangbiram magani haba thajai mahaki punsi wari ni ngasi koina puduna laksari base ado mahaki punsi wari se kamaina tawbage haba dudi mayam puna tamina ra khangmina doini aduna wari si matang sida haujar vidyut jamwal mayam na thoi dok hendok na pamnari ba fitness ta panana ba laitraba dugun ba actor magi punsi wari ni ngasi lijaga dori base mahak tu dia tai kana sunate vidyut jamwal gini ngasi ki video sida magi angan ba punsi ki wari martial art ki journey Bollywood ta career kamaina semakpa personal life na kamaina hingli amadi kari kari phangre habana chingba wari kaya ama ngasi khamina ka doini video 10 December 1980 da Jammu da poki bani Jammu amadi Kashmir da marks yamna strong oiba military background dagi chawrak bani magi mapasi Indian Army amadi yamna discipline nainaba adumnaba environment amadagi chawrak bani mahaksi angang weng ngadigi mapagi posting taba mafam da chatuna lerki India koiduna haba tare dubu nungai taba thodok ama thoki mabu pokpiba mapabu mahakna yamna angang weng ngai da laikidi mamana vidyut amadi magi machin manau sena hokibani vidyut na martial arts tamkibasi yamna angang oina tamkibani mahakna chahi ahum khaktang ngairi ngai dagi tamba hore magi mamana Kerala gi Kalari Payattu school da khoigi ming chanbi ki haba tare madudake su Indian gi अखोगी अरीब मार्शल आर्ट्स तमखिबनी मागना सुम पाखंग फरक पगलोइना ना केरला गी पलाकार हारिबा आश्रम सिदा लेरकी मागी ओइनादी हारिबा कलाप्रिया या तुसी पुंसीगी ओइना कावबा ngamlaroidaba mafam ama oike mahak discipline laina chali mental clarity amadi physical gi oiba training kaya ama sutawraki hauzik magi teenage matam gi wari amadi fitness pamjarki badugi matangda amuk taminarasi mahak India gi school ayambada tamki mapagi matung ilakibana maram oiraga haba tare aduna tongan ba culture nat fijit chakcha fajana uraki oina ne tamju tamjaraki aduga Kalari Payattu da mahai tamjaki ba dusu tongan ba India gi mafam da utpak tawkibani competition kaya yauraki mahakna teenage matam york matam da martial art ki form kaya ama hanjin hena tamjakibani upgrade tawjaki haba tare Jiu Jitsu gymnastic amadi parker na chingbasu yaudana tamki magi afaba mahidu tamlubuna mangonda physical da nattaba haibatare kana bakak natana mentally da yamna kana ba masu oiraki mahakna su tatana haije masigi art sina mangonda focus tawba ngamhali humility leheli self discipline leheli haidana mahak struggle kaya ama thengnaraki 20s ki angan mamatam da mahak Delhi da modeling gi opportunity khoigi phangna ba haidana lakhibani magi phajaba figure body amadi discipline lifestyle duma akogi fitness model am oina puthokpada kana khi haba tare ko mina su khara khangbi bangam khibani natural performer ama oi bataraga su mahak rejection kaya ama mayok naraki Bollywood ki acting role gi damakta audition yawba chatpada pakna khalaki de haba tare adu 2011 dadi Force movie sida role amadi fangjaki magi di lab phaba amani ko mahakbu Vishnu hariba character sigi damakta cast toraki Force movie sida antagonist Sami John Abraham gi opposite ta leiraga magi performance to Park na appreciate tawirki magi oina action sequencing dugi damakta critics sing su magi screen presence amadi martial arts ki skill to bu not tawki loinana madugi talent tuna Bollywood action movies sing da changnabagi achauba ki habatare so ama oiki habatare mahak Indian cinema da action hero ama oina khangnaraki bagi waridi mayamna su khangbiram lagani haidana khanjai Commando a one man army haidiba 2013 gi movie sida mahakna man lead ama oiduna kumkibani movie si magi career gi turning point ama khak oike film du da mahaki death defying stunt sing du su pamna khimaya mahak masan atoppa stuntman amta season adana haibatare khogi body double tawdana kumkibani maduna Indian cinema da action choreography gi khoi anouba standard amasu set tawkibani makhatana 2017 da su Commando 2 amadi 2019 dana Commando 3 da kumki magi ek khuding makna mahakpu tapna top action hero amagi position da leiramki thambiraki video ki action style sida mana tamjaruba gymnastic parkour magi strength amadi precious to fajana uphangi mayamna su hena khangnaba horakibani habatare realistic action hero haidana kawbusu hornaraki loina India da khagnatana worldwide magi fan mayam ama leraki video 3 actor amakak oiba natti fitness guru amasu oi magi workout routine amadi dietary advice kaya ama magi fansing da share tawri
मागी कोई रेजिमेंट दा मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग योगा मेडिटेशन अमदी फंक्शनल वर्कआउट सिंग यावे है बतारे महाक नेचुरल ओइना लेबा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दा हिंगबा यामना पामजै वेगानिज्म अमदी एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस प्रमोट तोइना तौबा हेल्दी लाइफस्टाइल दा हिंगबा नुपा अमनी विद्युत नामागी प्लेटफॉर्म सिबु सिजनदुना कलारी पयातुबु ग्लोबली खंगनहनबदा यामना कन्ना होनजखि मसिबु मार्शल आर्ट्स दगी हेनसु खंजै हाबेदारे मसी आर्ट अमखक नते डिसिप्लिन ने माइंड बॉडी अमदी स्पिरिट इंटीग्रेट तौबा अदुमलबा मखल अमनी मखाताना 2019 दा जंगल अमदी 2020 की खुदा हाफिज न चिंगबा फिल्म सिंग द कुमकिबनी मागी वर्सटाइल ओएबा एक्टिंग अमदी एक्शन सिंग उ फंकी रोल सिना मागी इमोशन रोमांस अमदी ड्रामा सिंग उ फंगहले माको ग्लोबल ओइना टॉप मार्शल आर्टिस्ट अमा ओइना रैंक तौनै लेजेंड ओइरबा जैकी चान ब्रूस ली अमदी जेट ली गा पानना महाकना इंडिया बु इंटरनेशनल मार्शल आर्ट फॉर्म दा हाइबदी याम तोइना रिप्रेजेंट तौवे हाबतारे इंडियन ट्रेडिशन कलारी पादयातु गुम्बा हाबतारे आर्ट फॉर्म सिबु एडवोकेट तौवे मागी फेम नुंग मयाम अमा सिदगी नाथैरगा हाबतारे प्राइवेट लाइफ की ओइना हिंगबा यामना पामजै हेबमास यामना स्पिरिचुअल ओइजै मागी ममाबुसु क्रेडिट पी महाकु थाजबिबा सपोर्ट तौबिबगी दमकता मागी हम्बल ओइबा बिहेवियर अमदी फैंसिंग दा रेस्पेक्ट तौबा दुना अखोई थमोय सेंगना मयामनासु पामनरिबनेबा मा फ्यूचर गोल की मतंग दा हायरगदी महाक इंडियन एक्शन सिनेमा अमदी ऑडियंस पु इंस्पायर तौबा ngamba फिल्म कया अमा पुथोकनबा एम कन्न तौरी हदक्तसु मागी फिल्म क्रैक थोक्रे नोरा फाती अमदी अतै वर्सटाइल एक्टर सिंग यावखे हबता प्लेटफॉर्म अमसु सेमबा पामे मार्शल आर्ट्स के मागी जर्नी से मागी हार्ड वर्क डेडिकेटेड ओइबा ओकेजन अमदी डिसिप्लिन दा बेस तौरगा लाकपने अपिकपा टाउन अमदगी लाखिबा महाकना ngasiदी इंटरनेशनल एक्शन स्टार अमा ओइदुना महाकु पामजबा मी मयाम अमसु थोगलाए मागी लाइफ स्टोरी सी मिंगसेट खतगी वा नत्ते अदु फिटनेस मेंटल स्ट्रेंथ अमदी ह्यूमिलिटी दा इंस्पायरिंग ओहेल्ले अदुमदी करी खनबी महाकसी अखोगी स्क्रीन दा येंगबा नुंगाइब्रा पामनाब्रा मागी एक्शन एक्सिंग सी करंबा बॉलीवुड एक्टर अमबु बिट तौबा ngamgani हाबदो कमेंट बॉक्स दा थंबिरमु लोइना मथंगी वीडियो ददी करंबा एक्टर की लाइफ स्टोरी पुजरोगे हाबदसु कमेंट बॉक्स दा हाबिरमु असिगुमलबा इंटरेस्टिंग ओइबा नुंगाइ नुंगाइबा वरी ताबिनिंग बलैबा तारकसु कोई की चैनल से चंगबिदुना वरी अनो अनोबा थागलकपा ngaiduna लेबियो हाबसि थमजगे अदुगा ngasi gi wari si matang sida लोसन जरगे मथंगी वरी दमु मैं पुने थेंगरसि एफरे